prostorijama Demokratske stranke Srbije održan resorni odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pri Ekonomskom savetu DSS-a. Gost na sastanku je bio gospodin Grubanov, koji je predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Paori iz Crepaje. Obzirom da smo se dogovorili da je naš zajednički stav da se upravo glas onih koji su najviše zastupljeni u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su mali i srednji proizvođači, da se najmanje i čuje. Tako da smatramo da ovom saradnjom i ovom razmenom stavova i mišljenja možemo da doprinesemo da upravo taj deo poljoprivrednih proizvođača dobije i neku podršku i da zajedničkim snagama probamo da promenimo neke odnose u agraru, zato što nam je zajednički stav da u ovom trenutku odnosi u agraru kako stoje ne idu na ruku razvoju poljoprivredne proizvodnje u Srbiji i da ti odnosi moraju da se menjaju, da postoji čitav niz stvari sa kojima mi nismo zadovoljni. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koje vodi gospodin Goran Knežević, još nema 100 dana kada se obično daju ocene prvih koraka u radu ministarstva, tako da mi nećemo da ocenjujemo rad ministarstva u ovom trenutku. Želimo i verujemo da ovo ministarstvo ima dobre namere i da radi sa dobrim namerama. Međutim, kako to zaista izgleda, vidjet ćemo tek u sledećim koracima kada se predlože zakonski predlozi, kada vidimo strategiju razvoja poljoprivrede. Na ovom sastanku je inače apelovano i obraćena je pažnja na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Složili smo se i smatramo da u delu kojim se ovim sporazumom reguliše do 2014. godine da zemljište mogu da kupuju i strani građani po istim pravilima kao i građani Srbije, direktno je udar na naš agrar i apelujemo na sve faktore državne koji u ovom trenutku mogu na to da utiču, da se izvrši revizija tog dela sporazuma, kao i sporazuma u celini. Demokratska stranka Srbije je osporila i ustavnost tog sporazuma, tako da u tom sklopu smatramo da bi intervencija u tom delu doprinela da malo očuvamo svoj zemljišni fond i da se taj fond ne rasprodaje na onaj način kako to može da izađe iz ovog sporazuma. Isto tako smatramo da su poljoprivredni proizvođači, mali i srednji poljoprivredni proizvođači opterećeni čitavim nizom nameta i mera kojima se sve mere države za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i agrara u Srbiji dezavuiše, jer se vrši prelivanje državnih sredstava od onih kojima je namenjeno na one kojima to nije namenjeno. To se vidi i po maržama na repromaterijal, to se vidi i po tome da su poljoprivredni proizvođači, obzirom da nemaju gotovinska sredstva, prinuđeni da prodaju svoje proizvode, kako se to kaže, na zeleno, znači u trenutku kada to njima ne odgovara. To se vidi i po paritetima, gde se praktično paritetima na repromaterijal, ona sredstva koje država uloži u proizvodnju, opet preliju van onih kojima su namenjena. Tako da postoji čitav jedan niz stvari koje u našem agraru treba da se promene. Složili smo se takođe da treba polako, ali sigurno, a koliko vidimo to i stav ministarstva, da prestane da se vlada i određuju stvari u poljoprivredi uredbama, da našem agraru, koliko su potrebna sredstva, još više su potrebni kvalitetni zakoni. Odbor za poljoprivredu Demokratske stranke Srbije će sa posebnom pažnjom da prati ta zakonska akta. Ovo su samo neke od tema koje smo mi danas dotakli. Resorni odbor za poljoprivredu će pažljivo da prati sve što se dešava u agraru, reagovaće na vreme i nastavit će konsultacije sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača. A sada bih zamolio samo gospodina Grubanova da u ime poljoprivrednih proizvođača kaže neku reč. Izvolite.
Zahvalio bih se gospodinu Dimitrijeviću i Demokratskoj stranci Srbije, koja mi je pružila priliku da iznesem naše probleme i naša viđenja budućnosti poljoprivrede. Svako ko želi dobro malim i srednjim poljoprivrednicima imaće našu podršku. Trenutno ne želim ni ja da ocenjujem rad ministarstva, jer još nije prošlo 100 dana, vidjet ćemo, nadam se da će biti dobro, ali u velikom delu smo se složili sa članovima odbora u nekim osnovnim i veoma značajnim pogledima na budućnost poljoprivrede. Znači, kao prvo i pod broj 1 zabrana prodaje zemlje strancima, kao drugo donošenje zakona o subvencijama, a ne uredbi, i ono što mi tražimo već jako dugo, da se marže na repromaterijal u poljoprivredi ograniče na 10%. Jednom rečju, Udruženje poljoprivrednika Paori iz Crepaje ima jedno svoje viđenje da se poljoprivredi može pomoći ne samo novcem, nego i dobrim zakonima koji će se primenjivati, a koji neće biti samo napisani i mrtvo slovo na papiru. Nadam se da će naša saradnja sa Odborom za poljoprivredu DSS-a i nadalje biti dobra i da će doneti rezultate i omogućiti bolje uslove za privređivanje i bolji život malim i srednjim poljoprivrednicima u Srbiji.